إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Huwas sanglit maka puji ma Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat maka salam Nabi Tabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lapay na tudyo mga ahli pamilyana, sampai na sigalam mga kasahabatan na, sampai na sigalam mea mabakas Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Puas minliin mga pung tinai kumaagam Islam, itukbal tabi insa heka pagsyarang syukur ma Allahu subhanahu wa ta'ala. In itu masih-masih may tumakitabi in mga ni'mat pamaindam makitabi Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan na ni'mat hunit tiyong basan manusia bang apabila ia kapaindaman Allah subhanahu wa ta'ala mga ni'mat na. Agsingan na ni'mat kaalum in itu landu halga nama manusia bang apabila ia kapaindaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in ni'mat kaalum insa niya makagaos maya nihinang mismo in bangsa jin maka bangsa manusia gay kagaosan era nihinang. In makagaos dumaya topot Allah subhanahu wa ta'ala. Min sabab ili usal tabi in ni'mat pamuan makita bi Allah subhanahu wa ta'ala, mapag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian itukbal tabiru sab insa heka pagsyarang syukur ma Allah subhanahu wa ta'ala. In itu pinaabot kita bi Allah subhanahu wa ta'ala, masangom itu karena insya niya maksud sadili buat malaingkan muan pangajian mamanga pung tinai tabi maagama Islam. Mula-mula nasihatanku ingin hawabaranku lapay na tudyo ni kaam. Ngalo kita bipangajian masangum itu insya Allah subhanahu wa ta'ala. Maayat Allah subhanahu wa ta'ala Masuratul Furqan ayat 25. Wa yawma tashakkakus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Maayat itu pinainan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala
matungod Allah gana-gana. Iyana puas pagbangon makita bimari alam kubur. Ma'allaw ili tinipun na inkemon manusia, jin binatang, maka kemon pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Binattad Allah subhanahu wa ta'ala, may madakayu tempat iyana nialonan arasatul qiyamah. Iyana nialonan parang mahsyar. Puas ini pun inkemon makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Maitia binila na Allah subhanahu wa ta'ala in langit. Paturun na in mga malaikat, mapanagnaan layer, mapanagnaan lambang, labi in heka malaikat, min mga manusia, jin binatang, maka sadiligi pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Binattad Allah subhanahu wa ta'ala, in mga malaikat, may maparang mahsyar. Pag-ubos, binila na Allah subhanahu wa ta'ala in langit. Bila ikaruah, paturun na may in mga malaikat, landu in heka na min panagnaan layer, bisan gi pinaglamod, in kemon makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala, gayru makaatu heka malaikat turun ikarua. Pag-ubos, binila na Allah subhanahu wa ta'ala in langit. Bila ikatallo, paturun na may in mga malaikat, landu in heka na min panagnaan layer, ikarua, kamanga makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala, gayru makaatu heka malaikat turun ikatallu. Binattad na Allah subhanahu wa ta'ala, in mga malaikat, may maparang mahsyar. Pag-ubos, binila na Allah subhanahu wa ta'ala in langit. Bila ikaampat, paturun na may in mga malaikat, landu in heka na min panagnaan layer, ikarua, ikatallu, kamanga makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala, gayru makaatu heka malaikat turun ikaampat. Binattad na Allah subhanahu wa ta'ala, in mga malaikat, may maparang mahsyar. Pag-ubos, binila na Allah subhanahu wa ta'ala in langit. Bila ikalima, paturun na may in mga malaikat, landu in heka na min panagnaan layer, ikarua, ikatallu, ikaampat, kamanga makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala, gayru makaatu heka malaikat turun ikalima. Damikian sayli rusab ika-annom, landu in heka malaikat, min panagnaan layer, ikarua, ikatallu, ikaampat, ikalima, kamanga makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala, gayru makaatu heka malaikat turun ika-annom. Pag-ubos, binila na Allah subhanahu wa ta'ala in langit. Bila ikapito, paturun na may in mga malaikat,
agtanggung arash Allah subhanahu wa ta'ala. Landuin heka malaikat min panagnaan layer ika rua, ika telu, ika empat, ika lima, sambil ika enam, gairu maka atu heka malaikat turun ika pitu. Bisan gi pinaglamud in panagnaan layer ika rua, ika telu, ika empat, sambil ika enam, kamanga makhluk pinapanjari Allahu Ta'ala, gairu maka atu heka malaikat turun ika pitu. Al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina asira. Ma'allau ili insa nania kawasa in mga sigalam na kura may tumadunya, iyana in mga sigalam tagaantan may tumadunya. Ma'allau ili insa nania ga osra gay na agmumpaat in pangartaanda. Ma'allau ili in mga sigalam langkaw darajat damay tumadunya, gay dananianda bang taabot ma'allau ili. In taga kawasadu ma'allau ili, topot Allahu subhanahu wa ta'ala, in taga kawasa ma'allau ili. Maka sabannal tood in Allahu subhanahu wa ta'ala ma'allau ili sinipat na ar-Rahman, sabab in asi Allahu subhanahu wa ta'ala ma'allau ili makalandu in hekana. Gaita itong in asi Allahu subhanahu wa ta'ala, sabab in asi Allahu subhanahu wa ta'ala ma'allau ili 100% asi Allahu subhanahu wa ta'ala. Pamuan na inda kayu percent may tumadunya, iya na pinagsalu-saluhan tabisaynaan may tumadunya. Ase numa pung tinainu, ase numa anaknu, ase numa ahli pamilyanu, ase numa bagaynu, ase numa dua matotoanu, in ili ase pamuan Allahu subhanahu wa ta'ala. Anda imbi ba mga pung tinaiku maagama Islam, in ase sin ina maanak, bang du ase pagbisalahan insa nania paliu maase sin ina maanak. Bang niya problemanu say paponggorannu banggay dua matotoanu. In tanda ase sin ina maanak na bisan gi kasaki maya, bang atat kala kahalap maanak na nihinang due na. Sayli mga pung tinaiku maagama Islam, in ase sin ina. Na pila na adya in heka sin ina may tumadunya. Sayli na mga pung tinaiku maagama Islam, in lasa sin dua matotoa, in ili dakayu 2% pamuan Allahu subhanahu wa ta'ala. Maingi sabtar tantu madakayu ina sumagawa in ili makemon makhluk pinapanjari Allahu subhanahu wa ta'ala. Iya na pinagsalu-saluhan tabisaynaan mababaw sin dunya. Na singga nabaha asi Allahu subhanahu wa ta'ala
bang taabot maallaw ili iya na allaw qiyamah. Tiagamahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala 99% ase Allah subhanahu wa ta'ala. In panilaw in ili tartantu baha makemon manusia in jawab ma in mga pungtina iku maagama Islam. In ili ase Allah subhanahu wa ta'ala tinagamahan Allah subhanahu wa ta'ala in mga sigalam agmatalaw ma Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in mga sigalam kafir in mga kahalanda maallaw ili makalandu in sigpitna. Mismo in mga sigalam kanabihan kabisala ruma allaw ili nafsi baranku na singgana bahain kita bi ordinary ru kita bi manusia. Mismo in mga sigalam kanabihan kabisala ruma allaw ili nafsi. Sa ili na insigpit na maallaw ili buat malaingkan pinaluhay Allah subhanahu wa ta'ala in mga kahalan sin mga sigalam agmatalaw ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawma ya'udhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Maayat itu pinaasoban kita bi Allah subhanahu wa ta'ala in sinoho kita bi miha bagay agboa dua sifat tu. In ika isa niya ilmu'na in ika rua niya pag-agamana. Anda imbiba in bagay niya ilmu'na serta agbuha iya pangaddatan halap sakahaba kam agbea maka iya niya kamumpaatan tahasil numaya. In ika isa ilmu'na katoloan naka in ika rua kapaasoban naka mawaktu ka agkasala. Hangkan na pinainan kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ay tungbas in kabagay ka maahalap maka kabagay ka maalaat. In pagbagay maahalap tiranan tahinang sabab tahasil in kakahinang halap maya. Atawakan kakallo kapangaddatan halap maya. Atawakan katoloan naka ilmu'na maka kapaasoban naka mawaktu ka agkasala. Main agsingan bagay laat sigalam gi muaka tuju kakahinang maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nia waktu sinakayan dagiin kakahinang nulaat agsingan saka ula-ula pinahinang da balik maka in bakas nutahinang maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nia waktu sigalam gi muaka tuju kabinsanaan may tugi madunya labi luba na bang taabot maallaw akhirah. Agsingan natasabut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agsingan natasabut Allah subhanahu wa ta'ala. Matungod sin pagbagay. Matungod sigalam kabagay main maahalap.
hangkan napain Allah subhanahu wa ta'ala asobin bi ma'allau ili iyana allau qiyamah kineket na eaanya ya intangan na sin keket makalandu sambil pupud intangan na masabab sin pagsusun na in kabagay iya main maahalap ay pa inna bang taabot maallaw ili sana insa kunatahi ng bagay si anui sana insa kunatabea si anui mga pung tinai kumaagama Islam subay rusab kita bimiha bagay ahalap na bang atat kala in kaa kabagay kaalaat kabea kamaalaat pangaddatan na bisan gi singgalaat bisan gi singgahalap pangaddatan nu kaalonan du kaalaat ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila in ayat itu tumaalluk mamanga sigalam kabea maalaat itu na in bisyarara bang taabut ma'allaw ili iyana allaw qiyamah in mga sigalam kabagay maalaat itu na in kabinsanaan maaku sana insa kunatahi ng bagay si anui sana insa kunatabea si anui maallaw ili dumagpak na insa mehe-mehe pagsusun iya na susun gay agmumpa at maallaw ili dumagpak na mamanga sigalam kabagay main maahalap lakad adallani ani dzikri ba'da ijja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula maayat itu sayli rusabin bisara in mga sigalam kabagay main maahalap ay pa inda bang taabot maallaw ili sabannal tuod nilopas naku malalan pag-asob ma Quran maka sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puas kapasampay maaku maka in kaniyaan sin syaitan nihina adja na in manusia puas minliin mga pung tinai kumaagama Islam bang niya may mga kabtangan ko insa agtawa atawakan in pagmakna ko in ili sabab lamasin pangahati ko bang niya may mga kabtangan ko paddi mapangalebi atawakan paddi marum ataybi andu ngamu ko kamaapan makaam puas minliin wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh